nibabona nje idatha lami lonke leli umconnector wami nje ngiyondla bonke laba baconnectiswe yimi nje ngoba nibabona nje hey Nkosi yami hayi aze ngahlupheka uNkulunkulu wami bonke laba nje nibabona nje yimi wonke lo ngisengisebenza ibuka baphatha ama-aphula abanye amafoni amahala nje idatha yelami connectiswe kimi hey ngiyakuyishintsha nje ukuba yintsha noma ungaze uyinika idatha lakho lezi zinto lezi awusho idatha lami madoda idatha lami lonke leli idatha lami Elixoki leli ngamfuna elingixhaphazayo Nkosi yami elingayifuni inkomo sengifikile siyakhala ke konakele masekubamini sekuphelesiwe konke ngishufuse amashiya amakhulu ngathi azoshumayela ngishufuse lo ngamfuni osho njalo masekhipha lesibhamu ema-conflicts kusasa nje uyobe khona sengifikile sila nginelixoki leli elifuza indoda Ungizwe umntwana ngomculo untombi asemdabalanga ngishuta nami bokani ngishuta nami Ayikhala 27 kilometers uyangena ekhaya la umsebenzi khona siyakhala okhethelwe ngabezo bekhuluma nje bechitha imali koShekhasi bakwaShoprite kodwa abana umgwaqo Ungizwe umntwana kwaphindana uMandela phela abantu ababizwa ngomgwaqo bephila siyakhala manje